ti Masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat, ti serye tayo ita alawas, anapaulwan, relasyon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nakaturugan da tayron kan Cindy. Nasaya at no kasta, mama. Ay, nabanog kiti trabaho. Kat nangan ka ka din. Saan pa, mama? Ala, isagaan kunti kanam. Tamadama ti panagkupin ti babaunan kadagiti lupot alinaban na. Sige, mama. Katagyaman, Alang arod, ingkagbalas iha. Ta sumarunukan ijay kusina. Ala, magankan. Wan, mama. Ni Roland, si Mangpat ka din? Saan pa'y? Imawag nga da kanudarayan apaskan ti gayam na. Kanayon la akasta, mama. Nagadumot tan adardarayan na apaskan. Awan la ka din ti sabali arason day ta anak yo? Gagangay day ta iha. Gaputa at umat ngamin ti gagayam na. Iti na minsan, di nakpainsurot iti darayan na apaskan. Ngamala, awan anyaman na, mama. Basta tinapatag, saan na aliplipatan ti pagrebengan na iti pamilyana? Ay, kanayon kayo laakasta. Agsarita kayo atwa. Kat pagsaritaan nyo ti parikot. Amo yung matya anak yo, mama. Iso laang ti husto ti aramid na. Iso ano kasarita? Aga pa kami laang. Iso abaybay aklatan. Sa bagay, husto ka, iha. Tauray siya. Ungtan naklaad agos, no kumusta ag ti relasyon yung agasawa. Mama. No pa'y kasta, saan kuma amarakrak ti pamilyayo. Takaasi dagiti anak yo. Kastama ti kayat ko, mama. Iso asigilaan. Saan nabalin nga agbabae ni Roland. Basta saan na kami apanawan. Elena. Agan ano sa klatan, mama. Basta saan lakit di amarakrak ti pamilyami. Oh, adda ka matgaya man, Roland. Anya ti orasan? Teng natrabiin ah. Apay, anya ko matibibiyang mo, no kastoy nga oras ti panagawid ko? Saan ka matapakibibiyangan ah? Adda ka di babaeng? Makaumamatan ti kasta sa lutsod mo, Elena. Inakon maturog. Di naktalikodan. Agsarita tapay. Sumardeng kan. Ditakan. Oh. Nagturong manan iti bangir asilit. Talaga at din akong kayat akasilit. Oh, atoy. Agkapekan. O anya, agar mo sarka dito'y balay? Saanen? Agkape aklangan, katrumarakon. Roland. Urayin ka inton aldaw iti paborito ta restaurant. Tapay. Kaya't kalamang kasango amangan. Awan oras ko. Busy ak. Pangal daw mat day lunch break. Uray pay. Adda papanan mi kadagiti ka opisinaak. Okay. Agkapi ka nga, Roden. Saanen? Inakon. Nagbaawon day takapik. Sige. Baliwak ti mang timpla. Saanen? Inakon. Agrubwata kon, tarumwara kon. Good morning, Mari Elena. Uy, blooming kalata ah. Siyempre Ken, nasapa ka. Intulod na kakadin nila kay mo? Ay, kaano pa nga intulod nak nila kay ko. Siguro, kanayon ang naragsak nila kay mo. Gaputa kanayon a blooming ka. Ay, saan, Marimel ba? Da kayo kanila kay mo. Kumusta kayon? Ay, nasingpat nila kay ko. Kanayon nak nga idagas dito'y trabaho. Gaputa may salaang matidireksyon mi. Di tala ang bangir apasdak ti ayan ti trabaho na. Saan kayo kading aga, Papa? Saan, Mare? Naragsak ka iti asawam? Siyempre. Apalan ka. Gaputa siya. Saan ka naragsak? Uy,
At dagayam ilimlimod mo kanya ka. Sa anak anaragsak iti relasyon mi nga agasawa. Isong apalan ka, Mari Melba. Lola, apay ajak makitkita ita ni Daddy. Oray siya, Lola. Diyak makitkita ni Daddy. Gaputano kasta sumangpat iti rabi. Kat nakaturog kayon. Apay ngamin ang nagbayag asumangpat. Imbag pa'y ni Mami. Kanayon mi amakita. Kas iti nakon. Nakaturog kayon no kasta sumangpat iti rabi. Ay, sige. Urayak ni Daddy inton rabi sa anak amaturog. Ay, saan ang mabalin ti kasta, apo? Saan ang mabalin nga agpuyat kayo, apo? Saan na bale? Tawan mo't sarak medya pagadalan ita. Ganinton bigat. Iso ang mabalin mi ti agpuyat, Lola. Saan ang mabalin? Ala, bayan nyo tay bagaktukin ni Daddy yo. Akayat yo ang makita. Lola, Umunag kayo, Mama. Oh, apay, Mama. Anya ti bagayo? talaga kadi-adi kay agkasilid iti asawa, Roland. Apay ka di akas naman ti saludsod yo. Agasawa kayo. Ngam sabali ti silid mo. Sanda kami napakibyangan, may papanitilay taabanag. Wen kaayam, nasa odas hindi kan tayron, akayat da kakano ang makita. Ha? Nalipata mo nga adda anak mo, iho. Sige. Kasaritak ida inton bigat. Nasayaat. Aglalang lang tayo nga agar mo sar inton bigat. Iso at ikarumar amasapa. Sige, Mama. Kailiw da kan amakita, dagiti anak mo. Ada text ko. Maturog ako man. Amang ano ni Shirley. Ni Shirley at talaga. Kailiw nak manadagosan. Nimot gayam, Elena. Umay ka dito'y silid. Mabangbangungutak. Mabangbangungot? Makapapan di taayan mo. Maturog akit din. Di mo kaya ti umalatiw iti silet. Siyak nga rod ti umalatiw iti ayan mo. Anya ti bagam? Pastarkanak. Di ka pala maturog. Baka singa ka iti panaginanak. Pastarkanak. Di ka giduron Apay ka di amang singa ka iti panaginanak. Pues, agina nata at duwan iti pagturturugam asilet. Anya? Ti awanan bain alalaki. Talaga at tinurugan nak. Di nakpayan kayat akaabay. Tanaturog pa yan iti tugaw. Kayat naasawan. At talagang awan panagayat nan kanyak. Ala, tangay jakon mapasubli ti panagayat na kanyak. Nga oray anya ti aramidak. Sige, aklo naklaangan. Basta di na kang pampanawan. Gaputa agladingit lakit di dagiti anak mi. Rumwarak laangan dito'y silid na. Sige, agar mo sar tayon, ubing. Oh, Elena, iha. Agtugaw kan di taabay ni Roland, ta agar mo sar tayon. Oan, mama. Italaang amakitak damami kanda ding agabay amangan. Wen nga rod. Ay na, nagpintas ni Mami. Talaga, Cindy? Napintasa? Wen, Mami. No napintasa, di saan nak ko mga insukat ni Daddy, oh. Ha? Insukat na ka ni Daddy, Mami?
Anya nga insukat, Mami. Cindy, Tyrone, mangan kayo kitin. Elena, Roland, ada kayo iti sango ti panganan. Mabalin ka di, saya atin nyo ti panagsasauyo. Nagkatantiganas ko amangan. Tyrone, Cindy, agawaan nyo timangan. Agpalas kayon to, tarumwar tayo atalo. Ipasyar kayo. Nakapalestan, Tyrone. Nang diyak kaya ti sumurot ka ni Daddy. No saan tayo akadwa ni Mami? Uray siyak. Nakapalas kayo gaya man. Hintayon. Daddy, saan mi akayat ti sumurot kada kayo? No saan tayo akadwa ni Mami? Anya? Wan, Daddy. Mabalin ka di akadwa tayo ni Mami. Sige. Ala. Umuna ako ni kotse. Sumaruno kayon. Elena, kisayam ta lipstick mo. Lalaba ka unay. May mayat no katamtaman lang. Wan, Mama. Okay ka din, Mama? Okay. Bagay mo dahi tapistidam, iha. Ad-ada apimintas ka. Ala, ingkan. Sige, Mama. Elena, agan anos ka kuma. Taam mo, maurnos yun tumitlaang ti relasyon nyo kin ni Roland. Wan, Mama. Agpuspusinan ni Roland. Sige, Mama. Inakon. Apay ka di nakabaybayag ka. Naskan ka di pa'y ngagpapintas ka. Oray sa anak ngagpapintas ta napintas sa kasikot. Disturbo ka iti pagnami ka dagiti ubing. No apay pa'y lang amin anaskan asumurot ka. Kaya't dagiti anak ko asumuro ta. Iso nga awan mabalin mo. Kan may saan ko nga itulok nga irwar mo dagiti ubing adidak kadwa. Anya ti amok no ada sabali akadwayo. Jak itulok. Mami, Daddy, agap-apa kayo kadi? Saan, anak? Okay. Jak itulok ang makita dagita ubing ti saan arumbang. Abalayan, nangigak itinateng. Naganos apitsay. Ado dayta, adda iti sakubag. Adda payen onions ken layadita. Kasta ka di abalayan. Pagyamanan mino kasta. Ayan ngay dagiti aputa abalayan. Ay narimorta. Mapandaag pasyar. Kadwada ni Elena. Kumusta mo tin dagiti agasawa? Nasaya at latamat abalayan. Ay, pagyamanak no kasta. Iti naminsan nga main, imay ni Elena ijay balay katagasang sangit. At dan sa parikot da nga agasawa. Hanggang kunak, anasaysayat no agsarita da adwa. Abalayan. Kat sapay la kumata nasayatin tilinangin da nga agasawa. Ay, kinapudno na abalayan. Adda parikot. Ngamin, amok nga da babae ni Roland. Ha? Ngam amok, makaamiris tumatlaang. Ano kasta? Saan nga roda nasulbar ti parikot? Diyak kayat nga agsinada. Tama siya anak kadagiti apo ko ta. Abalayan. Kat amok abalayan. Makaamiris tumatlaang ni Roland. Dagijayin da Tyrone kan Cindy. Agay ayam da. No amok la kumasumurot ka. Saan kun nga inawis dagiti ubing arumar. Taan niya ti kayat mo? Ti babaeng ti kadwayo? Jak itulok akasta. Imbaga ka di nga dakadwami a babae. Di mo gamden ayam ammo dagiti anak ko iti babaeng Roland. Anya? Tano kasta ti mapasawag. Nasaysaya at langan ayadayukan ka dagiti anak ko. Cindy, kita amdamami kang Daddy. Nakatugaw da adwa iti may sa bench. Ngam naging nadayo damat. Kat, Madlaw ko akaslasaan akay kayat ni Mami ni Daddy. anya? No kayat na ni Mami. Oh, dinagabay da ko maititugawan. Pero kasla ka na yung dang agsubang. Wen nga rod. Kastamat
ti madlaw ko. Kinsabali ti pagturturugan ni daddy. Ta iti bangir asilid. Winmad, sabali at talaga ti silid ni daddy. Imakar iti sabali asilid. Kasla maawatak nga adda babae ni daddy. Babae? Wan, adda babae ni daddy. Kaya't nasa wan, insukat nan ni mami. Anya nga rod ngay ti aramidan ta. Sapulan ta jay babae ni daddy. Kat balsan ta. Ha? Kasta ti aramiden ta, sindi. Jak kayat nga adda sa bali a babae iti biyag ni daddy. Kasano? Anya ti aramidan ta. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan a denggen. Tituloy te seryetayo itaalawas a napauluan. Relasyon, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.